Couple z'ibyamamare mu Rwanda zavugishije benshi mu uyu mwaka dusoje wa 2020. Uyu mwaka wa 2020 uri kugera ku musozo ndetse iminsi isigaye ngo dutangire 2021 iraberwa ku mitwe y'intoki. Mu ruhando rw'imyidagaduro hari byinshi byabaye bidakwiye kurenzwa ingohe habe na gato. Cyane cyane henshi havuzwe mu nkuru z'urukundo kakahava harimo ibyamamare nyarwanda. Aha twabakusanyirije couple 10 zabiciye bigacika zikavugwa cyane ku mbuga nkoranyambaga hano mu Rwanda. Couple ya mbere ni Meddy na Mimi. Urukundo rwa Mimi na Meddy guhera uyu mwaka utangiye kugeza n'uyu munsi ntabwo rusiba mu itangazamakuru. Ndetse mu ijoro ryo kuwa gatanu tariki ya 19 Ukuboza 2020 Meddy yasabye uyu mukobwa ukomoka muri Ethiopia ko yazamubera umugore maze atera ivi. Hari mu birori by'isabukuru y'amavuko ya Mimi, umukunzi wa Meddy. Kuva muri Kanama 2017 nibwo byatangiye kumenyekana cyane ko Meddy akundana n'uyu mukobwa, ndetse ahantu hose babaga bari kumwe agatoki ku kandi. 18 Mimi kwiyumanganya byaranze maze asuka hanze amarangamutima ye yifuriza isabukuru uyu muhanzi. Icyo gihe yashyize kuri Instagram ifoto ari kumwe na Meddy, ayiherekeza amagambo y'ikinyarwanda amubwira ati mutima wanjye ndagukunda, arangije ashyiraho utumenyetso tw'umutima. Urukundo rwakomeje kugurumana kugeza aho Mimi yifataga rimwe akandika amagambo agaragaza ko ari we mukobwa ubayeho neza ku isi kubera urukundo ahabwa na Meddy. Meddy yigeze kuganira n'ikinyamakuru gukundana n'uyu mukobwa ari ibintu byagiye byikora mu buryo nabo batazi. Ati ni ibintu navuga ko byikoze, twabaye inshuti, ubucuti burakura cyane tuza kwisanga twatangiye gukundana. Hahandi bwakwira utavuganye n'umuntu ukagira amarangamutima. Ni umukobwa w'umukozi kandi witonda. Ninkubwira gutyo umenye ko yitanga akitangira umuryango we, aruhuka amasaha make. Mu mpera za 2018 Meddy yagiye kwerekana mu muryango uyu mukobwa. Icyo gihe babanje guca ku ivuko ry'uyu mukobwa wa Meddy, aramutsa abo kwa sebukwe. Ubwo yari yitabiriye igitaramo cya East African Party cyatangiye umwaka wa 2019. Meddy yeretse uyu mukobwa abakunzi be maze amagambo ashira ivuga. Meddy yamenyanye na Mimi ubwo yari ari gukora amashusho y'indirimbo ye yitwa Ntawamusimbura, yagiye hanze muri Mutarama 2017. Uyu mukobwa agaragara mu mashusho y'indirimbo niwe bayakoranye. Couple ya kabiri yabice bigacika ku mbuga nkoranyambaga mu Rwanda mu gisata cy'imyidagaduro ni The Ben na Pamela. Nyuma y'imyaka 12 amaze mu muziki nyarwanda, ari umwe mu bahanzi bafite izina rikomeye. Mugisha Benjamin wamamaye nka The Ben ntakunze gushyira hanze ubuzima bwe bw'urukundo. Uyu mwaka yagamburujwe n'urukundo kwiyumanganya biranga, hatangira gututumba amarenga y'urukundo hagati ye na Uwikeza Pamela wahatanye muri Miss Rwanda mu mwaka wa 2019. Akaza mu bakobwa 20 bashakishwagamo nyampinga w'u Rwanda, ndetse muri uwo mwaka aba igisonga cya mbere cya Miss Zura Africa Queen. Irushanwa ryabereye muri Kenya. Bishimangirwa n'amafoto y'aba bombi bakomeje gusakaza ku mbuga nkoranyambaga umunsi ku wundi, ndetse hari n'amakuru avuga ko bakunda gusohoka, ndetse hari n'amakuru menshi avuga ko bakunda gusohokana kenshi. Kandi muri Kanama 2020 bigeze kujyana ku kiyaga cya Muhazi. Mu minsi ishize nabwo bajyanye muri Tanzania, aho byavuga ko The Ben yari agiye gukora imishinga myinshi afite. Pamela ukunze kugaragaza amarangamutima ye kuri The Ben aherutse gushyira hanze ifoto bari kumwe, arangije ayiherekesha amagambo agira ati mine bisobanuye uwanjye. Ku itariki 9 z'ukwa mbere 2020 isabukuru y'amavuko ya The Ben, uyu mukobwa yashyize ifoto y'uyu muhanzi kuri Instagram arangije ati uri umunyamutima mwiza, ugira urukundo, uri uwo kwizerwa, ndetse umutima wawe ni munini kukurusha. Imana ihe umugisha undi mwaka wawe. Indi couple iri guca ibintu bigacika ni couple izwi nka K&M ariyo Kimenyi na Muyango. Uwase Muyango Claudine, umukobwa wegukanye ikamba ry'umukobwa uzi kwifotoza akaberwa mu irushanwa rya Nyampinga w'u Rwanda 2019, nawe uri mu baryohewe n'urukundo muri 2020. Uyu mukobwa ari mu munyenga w'urukundo na Kimenyi Yves usanzwe ari umunyezamu w'ikipe ya Kiyovu Sport, aho yabarizwa mu kipe ya Rayon Sport yabanje gucamo avuye muri APR FC ubwo yari yirukanywe, akanaba n'umukinnyi w'ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi. Muri Kanama 2019 nibwo Kimenyi yahishuye ko ari mu rukundo n'umukunzi we mushya yasimbuje Dididor batandukanye. Byumvikanye mu itangazamakuru avuga ko mubyara we ari we watumye amenyana na Miss Muyango. Indi couple yihariye imbuga nkoranyambaga mu kuvugwa cyane ni Rwabugiri Omar na Tania Umuvunyi. Rwabugiri Omar ni umunyezamu wa APR FC akaba n'umwe mu barinda ikipe y'igihugu Amavubi. Amaze umwaka urenga mu rukundo na Tania Umuvunyi bahujwe na Instagram.
Rwabugira amaze iminsi yiyemera ko ari mu rukundo na Tania Muvunyi, umukobwa wagerageje amahirwe yo kwitabira Miss Rwanda ahagarariye umujyi wa Kigali muri 2018 ariko ntibimuhire. Ntibasiba mu bitangazamakuru ndetse ntibinatandukanye no ku mbuga nkoranyambaga. Mu minsi ishize Rwabugira yabwiye ikinyamakuru yahuye n'uyu mukobwa bahujwe na Instagram. Uyu mukinnyi wa APR FC yavuze ko ubwo umukunzi we yitabiraga Miss Rwanda atari amuzi, ndetse yabimenye nyuma y'uko bakundanye. Ati namubonye kuri Instagram ntangira kumuvugisha gahoro gahoro, twabaye inshuti igihe kirekire nyuma turahura tubona gukundana. Rwabugira avuga ko yatangiye gukundana na Muvunyi muri 2019 nyuma y'igihe bari bamaze ari inshuti zisanzwe ariko zifite uko zibanye. Couple yindi yavugishije abantu benshi ni Bahavu na Frere. Usa na se Bahavu Jeannette wamenyekanye nka Diane muri filime y'uruhererekane ya City Media itambuka kuri televiziyo y'igihugu, ubu ugezweho mu yo yise Impanga. Muri uyu mwaka ari mu bafite couple itarasibye kuvugwaho cyane mu itangazamakuru. Yabihamije tariki ya 17 Ukuboza 2020 asezerana imbere y'amategeko na Ndayirukiye Frere uzwi ku izina rya Legend. Mu minsi ishize aba bombi bari bashyize hanze impapuro ziteguza ubukwe bwa bombi bwagombaga kuba tariki ya 17 Ukuboza 2020. Ibirori bikomwa mu nkokora n'ingamba zo kwirinda Covid, DJ Tox na Tara Ndekezi. Iyi nayo ni couple yavuzwe cyane. Aba bombi mu rukundo rwabo ntabwo rwavuze mu itangazamakuru. Uyu mwaka ugitangira muri Nzeri hatangiye guhwihwiswa amakuru avuga ko Tox yaba yarabyaranye n'umukobwa witwa Tara Ndekezi. Mu Gushyingo uyu musore usanzwe witwa Arnaud Ishimwe wamamaye nka DJ Tox yagaragaje ko aherutse kwibaruka umwana yabyaranye n'uyu mukunzi yasimbuje umunyamideli Sasha Kate babyaranye umwana w'umukobwa witwa Peira. Kuwa gatanu Ukuboza DJ Tox yasabye anakwa Tara Ndekezi ndetse bahita batangira urugendo rushya rw'ubuzima barabana. Couple yindi yavuzwe cyane ni Vanessa na Putin. Miss Vanessa Raissa uwabaye igisonga cya mbere cya Nyampinga w'u Rwanda muri 2015, muherwe Putin Kabul wamwambitse impeta y'urukundo mu mpera za 2019, nabo ntabwo basibye mu itangazamakuru muri uyu mwaka. Inkuru karundura yavugishije benshi niyo muri Kanama 2020 aho mu rukundo rw'aba bombi havugwamo agatotsi katurutse ku wundi mukobwa washakaga gutwara uyu mugabo. Nyuma uyu mukobwa yafashe rutemikirere asanga umukunzi we muri Tanzania ngo banoze ibyari bimaze iminsi bitagenda neza mu rukundo rwabo. Aba bombi bari bamaze iminsi batandikirana bagaragarizanya amarangamutima ku mbuga nkoranyambaga. Bombi bifashishije Instagram bagaragaje ko bari bakumburanye. Putin Kabul niwe wabanje kwandika ku rukuta rwe ashyiraho ifoto ya Vanessa ari mu ndege arangije ati singira arota ungezeho nkakubona. Uyu mukobwa nawe arangije ati nanjye rukundo rwanjye turabonana mu kanya gato. Urukundo rw'aba bombi rwajemo agatotsi biturutse ku wundi mukobwa nawe uzwi cyane ku mbuga nkoranyambaga wari uri gukururana n'uyu mugabo wambitse impeta Miss Vanessa. Miss Vanessa Raissa Uwase yahise ajya ku rukuta rwa Instagram ubutumwa bwose yari akunze gushyiraho yishimanye n'umukunzi we amushimagiza arabusiba ndetse anamukura mu bantu akurikira. N'uyu mugabo nawe yahise areka gukurikira uyu mukobwa, gusa we ubutumwa yagiye ashyiraho bwa Vanessa ntiyabusiba. Indi couple yavugishije abantu benshi ni Mwiseneza Josiane hamwe na Tuyishime Christian. Kuri 15 kuwa 15 Kanama 2020 mu itangazamakuru bitandukanye bikomeye mu Rwanda, Mwiseneza Josiane witabiriye irushanwa rya Miss Rwanda 2019 akavugisha benshi ndetse akaza kwegukana ikamba rya Miss Popularity yagarutsweho nyuma y'uko yari yambitswe impeta y'urukundo n'umusore bamaze igihe bakundana. Ni inkuru yatunguye benshi bakurikirana imyidagaduro kuko ntabwo umukunzi wa Mwiseneza Josiane yari asanzwe azwi keretse mu nshuti ze, kandi nabwo zakadasohoka kuko na nkeya zari zibizi zari zarasabwe kuryumaho. Byari ibyishimo bikomeye kuri uyu mukobwa, umukunzi we ndetse no mu nshuti n'imiryango y'aba bombi. Amafoto yagiye hanze icyo gihe agaragaza uyu mukobwa afite indabyo ndetse anambaye impeta ubona akanyamuneza ari kose. Umusore wambitse impeta Mwiseneza Josiane ubundi yitwa Tuyishime Christian. Mwiseneza yabwiye itangazamakuru ko bamenyanye ubwo uyu musore yamwitabazaga mu mirimo asanzwe akora. Nyuma ibyari gufashanya akazi bikaza kuvamo ubucuti bukomeye bwavuyemo urukundo. Ati twamenyanye ashaka ko mufasha muri business ye,
umutima wanjye wamwiyumvisemo, numva ndamukunze cyane kandi nawe ubona atangiye kunyereka ibimenyetso byinshi by'urukundo, binyereka ko tuzahuza mu buzima. Tumaranye igihe kinini ntabasha kuvuga ngo kingana gutya, ariko tuziranye mu buryo bushoboka bwose. Yavuze ko kimwe mu byo yakundiye uyu musore ari uko akunda gusenga. Yavuze ko bataramenya neza igihe bazakorera ubukwe, ariko yemeza ko atari kera. Kanda subscribe ujye ubasha kubona update n'inkuru zigezweho mu Rwanda kuri Mod Nation.